Mayang buntag sa tanan. Karon, mukaon ko karon. This is breakfast, so mamahaw ko. Ang akong pamahaw karon kay gulay ug itlog. Boiled itlog. Ipakita ko ninyo. And I'll practice Bisaya while eating. So this is apple. It's mansanas. Nya, kamatis, tomato. Kamatis sa Korean kay tomato. Easy, no? Nandigo ako just now. So, basa akong buhok. Kini nga kamatis, dili kayo mayo. Dili kayo lami. It's like no taste. Nya sunod, this is cucumber. Sa Bisaya, ambot. Wala ko kabalo. Nya itlog. Kalimot ko sa bring asin. Pero tapulan kaayo ko to bring that. I'll just eat. Nahuman na ko akong pamahaw. Mayong adlaw guys. Amping.